Umugore w'umunyamakuru Murungi Sabin yirengagije imijugujugu akomeje guterwa, ashimangira urwo akunda umugabo we. Gasagire Raissa, umugore w'umunyamakuru Murungi Sabin, yashimangiye urwo akunda umugabo we nubwo amaze igihe yibasiwe cyane ku mbuga nkoranyambaga n'abamushinja guca inyuma umugore we. Mu ntangiriro z'iki cyumweru nibwo ku mbuga nkoranyambaga batangiye gucicikana inkuru zica hirya no hino, amakuru avuga ko Murungi Sabin yaciye inyuma umugore we ndetse aza kuvunika amaguru ubwo yageragezaga guhunga ngo adafatirwa muri icyo gikorwa. Iby'iyi mvune benshi babihuje n'itangazo nawe yari yisohoreye agaragaza ko arwaye, ku buryo n'iby'akazi yabaye abihagaritse akazagasubukura mu gihe azaba yongeye gutora agatege. Ni amakuru bigoye kwemeza ukuri kwayo, cyane ko ba nyir'ubwite ntacyo baratangaza, ndetse n'amashusho yagiye hanze akaba nta na hamwe agaragaza Murungi Sabin aca inyuma umugore we. Abinyujije ku rubuga rwe rwa Instagram, umugore wa Murungi Sabin yagaragaje ko amukunda bikomeye. Yakomeje agira ati: "Turi umuryango mwiza, Imana yaraturemeye amashimwe menshi natwe turayasangira n'abandi. Urukundo ruganze kandi ruzatsinda iteka. Ndagukunda papa w'abana banjye." Ni amagambo yanyuze Murungi Sabin kuko nawe ubwe nyuma akimara kuyasoma yahise ashyiraho umutima, bigaragaza ko amagambo umugore we yamubwiye amukoze ku mutima. Ni nyuma rero y'uko Murungi Sabin yagiye agaragara mu mashusho asimbuka igipangu yikanze ba nyir'urugo, kuko yari yagiye guca inyuma umugore we ndetse yagiye no mu rugo rw'abandi. Ni amashusho rero yagiye agaragara nk'uko yagaragajwe ku mbuga nkoranyambaga n'umuntu wayafashe mu buryo butazwi, akaza kuyashyira ahagaragara Murungi Sabin ari kwiruka inyuma y'inzu agenda asesera. Biza kurangira yuriye igipangu kugira ngo adafatirwa mu cyuho, aza kurangira aguye mu muferege avunika amaguru. Ni inkuru rero zimaze iminsi zicicikana ku mbuga nkoranyambaga. Ni inkuru mu by'ukuri ubona ko amashusho ukurikije uko abigaragaza ubona ari byo, nubwo bakomeje kubirwanya. Ni nyuma aho rero mu minsi nk'ibiri ishize hagaragaye andi mashusho uyu mugabo n'inshoreke ye bari mu gikorwa cy'ubusambanyi cyangwa se bari gutera akabariro, amajwi yumvikana, ndetse n'uko amashusho agaragara bivugwa ko hari umuntu wari uri mu nzu hari gufatira amashusho mu kirahure, ariko ntibabibona. Ubwo rero yashyiraga aya mashusho hanze nibwo byaje kugaragara koko ko Murungi Sabin yaba yarafatiwe muri iki gikorwa. Ubwo rero inkuru zakomeje kuba kimomo, ndetse hari amashusho nanone yagiye hanze agaragaza Murungi Sabin ubutumwa umugore ari kumwandikira amubwira ko bafashwe ibintu ishyamba atari ryeru, ko Murungi Sabin ashobora kugerageza akirwanaho akareba ukuntu yacika. Nibwo rero yirwanagaho avuga ati: "Se Mana yanjye, nibamfata noneho inkuru zirasakwira mu mujyi wa Kigali ndabigenza ne?" Aza kwigira inama y'agakecuru asimbuka igipangu ahantu harehare, biza kurangira avunitse amaguru. Akigwa rero abantu baje kumubyutsa, uko yari yambaye akagofero na rinete agerageza kwiyumanganya, ariko biza kuba iby'ubusa kuko yari arimo yihisha mu murima w'ubunyobwa. Inkuru ziba zirasakaye, maye abasitari, iyo nka, aba content creator maye batangira kumubyaza umusaruro bamuvugaho ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Umugore we yatunguye abantu benshi ubwo yamaraga kuvuga aya magambo y'uko akunda umugabo we. Abantu benshi bakomeje kubyibazaho, usanga abantu benshi abagore babo iyo babafatiye mu cyuho nk'iki babaca inyuma usanga bari koroza, ugasanga abagore basaze basizoye, bamwe barashwanye, ndetse hari n'abo bijya biviramo gatanya ugasanga baratandukanye. Uyu mugore rero w'Umurungi Sabin yagaragaje yuko mu by'ukuri akunda umugabo we, kandi ko ibyabaye nta n'ibirenze. Hari abahoze batera urwenya bavuga bati:
umugore we nawe wasanga abikora akaba yumva ko kuba umugabo nawe yabikoze nta birenze, gusa ibyo nta wabihamya. Ushobora gusanga ari urukundo umugore wa Murungi Sabin amukunda. Murungi Sabin rero akomeje kwandika ku rubuga rwe rwa X avuga ko inkuru bari gutangaza ari impimbano, ariko tugendeye ku mashusho yagiye hanze ku munsi w'ejo hashize byagaragaye yuko inkuru arizo uko byagenda kose. Ni ukuvuga ngo rero hari abantu bari barimo kumufata amashusho atabizi. Ibi rero biraganisha ku kuba mu by'ukuri ibi bintu bikomeje gufata indi ntera, ariko nanone bikaba bishobora kugabanya ubusambanyi no gucana inyuma. Niba umuntu yifata akajya gusambana cyangwa aciye inyuma umugore we, bikaza kurangira nawe amashusho yagiye hanze atazi uko byagenze, byakabereye isomo abagabo bakunda guca inyuma, kuko uzajya ugenda uzi ngo uri ahantu hihishe ushiduke amashusho yawe yageze ku karubanda. Ni ibintu rero abantu bakunda bagira iyo ngeso bagomba kwitondera, kuko hari igihe ujya mu bikorwa bibi nk'ibyo ngibyo ukaza gushiduka amashusho yagiye ku karubanda mu buryo utari witeze, cyane ko hari n'abandi bantu bagiye amashusho yabo ajya hanze bikabatungura, bagasanga amashusho yabo ku karubanda bakabura uburyo babigenza. Bivuze ko rero hari n'andi mashusho yari amaze iminsi aca ibintu nk'amashusho yo mushyushyarugamba cyangwa se umukontenti kureta witwa Jihad, nawe hari yaramaze iminsi agiye hanze atari meza mu by'ukuri, biza kurangira nawe bimutunguye uburyo yageze hanze. Hari n'undi munyapolitike ntashatse kuvuga izina, nawe amashusho ye yagiye hanze ari mu bikorwa bigayitse nk'ibyo ngibyo. Bivuze iki rero ku bagabo? Ibi bishatse kuvuga ko bagomba kwitondera izo ngeso, kuko rimwe na rimwe bazajya bashiduka ibyabo byagiye ahagaragara. Ni ibintu rero byo kwitondera, kuko ibintu bikomeje gutera ikibazo n'impungenge n'impaka mu bantu benshi z'uburyo amashusho nk'ayo afatwa kandi abantu bari bazi ko bihishe ahantu hatagaragara. Byakabereye isomo rero abantu benshi, kuko ikintu video yagiye ku mbuga nkoranyambaga n'umwana wawe abazayireba ndetse n'abuzukuru bakayireba, ni ibintu bidasaza, ndetse abantu nk'umuntu wiyubashye atagakwiye gukora, yagakwiye kwitondamo. Ni video rero ziba zagiye ku karubanda, ntabwo ziba zizasibika. Ni ibintu rero abantu bagomba kwitondera kugira ngo batazajya bashyirwa ku karubanda bene aka kageni. Nge rero abagezagaho iyi video nitwa channel yitwa Ejo ni Heza. Kora subscribe kugira ngo njye nkugezaho inkuru ziri gucicikana hirya no hino mu binyamakuru, haba imbere mu gihugu ndetse no hirya no hino ku isi. Nta handi wabonera amakuru ku gihe uretse ahangaha. Mwakoze cyane. Channel ni Ejo Heza, mugire umunsi mwiza.